جنین اگم پاک بیت چوتی ہمی مہواریا پجرا پیسر ز پجر بانگا پیسر کمو پاک بیت بلے غسلی نکتا دا پجرا رند ز بانگ بیت رندہ غسلی کو ای روچگی ادولا صحیح ہے اگا ای روچ بدل دارگیا جنین اگم پکا بیت کہ پاک بیتا چا پجر بانگا پیسر و پجر بانگ بی دنگا یہ اغتسال نکتا غسل نکتا او تی روچگی بداریتے تری غسل بکان چا پجر بانگا رند پروانی ای روچگی صحیح ہے روچگی بدل پدا دارگ نلوٹا بلے ہنچو ما گوشتگا پکا بی جنین کہ پاک بیتا چا پجر بانگا پیسر پجر بانگ بی دنگا یہ غسل نکتا پروانی استے نیتا تی بکان من روچگا تری پجرا چی رند اغتسال بکنتے ای روچگی صحیح ہے ہمیں ڈولا مردین مثال وقت وابی اگن کتی جناب حالت آیا وقت پادت پجر بانگا رند دنگ اغتسالی نکتا وقت شپا اغتسالی نکو غسلی نکو جناب حالت وقت وتی گڑی یہ کتگا من پاد کائیں مثلا پجر بانگا پیسر واب کب پادت پجر بانگا رند اس یہ روچگی بھی صحیح ہے بل جناب حالتیں بل غسلی کتا چا پجر بانگا رند بل روچگی صحیح ہے وتی غسل جناب بکا پجر بانگا رند وت روچگی بدارتے وت پجر نمازا بوانی انچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا صحیح ہے کہ پجر داخل بیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری جناب حالت بیتا اغتسالی نکتا رند اغتسالی کتا وتی روچگی داشتا گا گوڑا ہمیں ڈولا جنینا اگا پجر بانگا رند اغتسال کو غسل جنابہ کو آئیے روچگی صحیح ہیں آئیے بدل دارگ نلوٹا و ہمیں ڈولا مردینا اگر جناب حالت آیا غسل رند پجر بانگا رند کو آئیے روچگی صحیح ہاں یہ روچ بدل دارگ یا نلوٹا.